Negee mataa keenyaa kadhatu, biyyaa kadhatu, du'aa'ii ta'a baarsaatii fi rabbii keenya ni sardamne, haqa keenya dhabne, amantaan dhiibamne, sabaani dhiibamne, qabeenyaan dhiibamne, akkana jennee rabbii keenya akkana yoonii fi harka ol qabne rabbiin harka qullaa nun deebisu yaa ambiyyo. Hadiisa bereeda, hadiisa waaniin itti siimii saaluu hin qabne, la'ansurannaki walau ba'dahiin. Du'aa'iin nama sadiin hin deebifamtu. Sadeen irraa takka du'aa'ii nama miidhameeti jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam. La'ansurannaki dhuftee yaa du'aa'ii nama miidhamee dhuftee siifiin tumsa yoo guyyaa sibiraan jira roorroo nama kana si godhe sirraa hin dhorka abshir. Akka gaafa qaallichi qaama hormaataa dhiira keenya irraa cireen jirru beek. Akka qaallichi harma dubara si qaraasifte anillee nummaan tiyyana qaraasifte jette isaan dubbiin bakka sanirra waliin ejjitii beek. Dubbiin bakka sanirra jirti. Salaata tokko keessa yogguu taraa lama negee kadhan hazuurii, haasirii, hamagriiba waliin dhaq hanga negeyni jabaa nu garsiisuudha kun. Hanga negeyni jabaa wal dandeeyaa waliin deemaa jaanii bar jirri mootummaallee wal dandeenye waliin haa deemnu jaan. Nu isaan dandee jira malee isaaniin nu dandee deemuu ni jira. Tana na katabadhu laammatatti wal dandeeyaa jaansan ni beeyta. Nu dandee deemuu ni jira malee isaaniif nama silaa eegan dhiisaniiti nama silaa nayin hawaasa kiyya kana miskiina kan ka isliminnaan negee jaanii negee an bobbee galu kan abar kana beegan kun yogguu hadhaa'ee gabbaa abar wakkana mookan hanga hadhooynu numa tatteenyaan gartu ka amantaan dhiibam ka nabii keenya sallallahu alaihi wasallam arrabsan haadha muumintoota arrabsan kama zinni keenyaa sunuma gubat kanama keenyallee ibiddatti shidan mee tuffiin tana olii tamumaa ajjeesaniitu mamaan dhiisinii qilleensarra ol baas. Kanaafi wanni kana giyaa hin jirtu ammoo hoggaanii fi namni tokko annagee hin barbaaduu jee Syariaan Islaamaa bakka gartee du'uu deemtu nama birraa dhorkiyyetu. Dura gachiisin jettu kanatti haasiyaa laalchu. Hanga dandeessu firraachiji sanbooda gartee kuttuu sumaatii miti. Syariyaa Islaamaatiin beebee. Isaanummaa bar bakka sardamtanii oomasanii nu firraa miidha jala kottaasaa jaani. Isaanummaa bar ni jaani yogguu dubbiin jabaat. Hanga gootan godhaa jaani isaanummaa nu. Maaliif lubbuu yogguu hokkee dhufte geeyse lubbuun hokkee geenyaan namni ni quufu. Kanaaf banii qaynuqaa lolli banii qaynuqaa guyyaa badritti ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaamii lola geggeeyse halkan keeysa Allahumma yaa rabbii kiyya yoonii fi ummata hangana wajjiin amanee jiru kana fixuu barbaadde as booda namni si gabbaru hin jiru quba qabaadhu jeen halkan keessa barni way waate abii bagrii ol ka'ee yaa ergaa rabbi ni gee du'aa'ii ni dhaabi jee ni giya rabbiin baay'ilama waasitti hin furu gee dhaabi jee osoo du'aa'ii kana kadhatu ansoolaan ceekuurraa lafa bu'e. Ansola salafa irree hurrol deebise laqad alhata jeen yaa rasuula rabbii honga geeyse du'aa'ii arraata nagee dhaabi jeen hoggaa hangana gartee jee booda hundoo jibriil waraana isaa fudhate maaka akkana laal dhukkeen itti godhatte kun gartee maa fiigaan dhufirre amnarraa ka laal kunoo jibriil isinii dhufe tumsi isinii dhufe jeen samii torban irratti illee ummanni nafne jeen akkasi qabbana buusaniif guyyaa
inni achitti badritti geggeeyse jarri yahudaa hundinuuni suukannaawee khaaniiti akkamitti akkanni kun ummata keenyatti ummata gartee mushrik arabaa dalagama jaanii jalqabni ahadii diiguu maalte intala muslimaa ta magaalaa banii qaynuqaa dhayte takka meeshaa gurguratee bakka takka isii kana gattees jarri tumtuutoo takka warri yahudaa raatee tumtuu yahudaa tokko miyyoon ulaale haajaanii ni bar ani sillaalu shari'aan tiyyaayya manaan gootu jettee shamarran gaafa saniitii beek ani sillaalu isin dubbisuu shari'aan ayya manaan goone isii kana taa'u jirtu gama duubaa kana huccuusii fuudhanii fooxaa gama gubbaatti olidhan huccuu gama gubbaatti hogguu kana lafaa ol kaate qaamni isii maan mul'atin qullaa gama duubaati huccuu walii hidhamtee jirti achii ka muslimaa yogguu aslaalu akkamitti miyyoo teenya kana goote yogguu jaan maan dhawiin jarri yahudaa too maan dhawiin muslimni fi jarri maa walitti hin bayin awwalli diigiinsa ahadii ka banii qaynuqaa jarattiirraa argan akkasitti ergaa rabbii ganda keeysaa Isaayyaas isin harma taa'uun hin mallee jaanii waan xiqqoo waa fidaa beek dhuufuun maal biraa dhuftee jaan ni yaadattaatu dhuufuun maal biraa dhuftee ni yaadat kanaafi nuti rabbi kadhachuu qabna zaman ammaa kana keeysatti waan negi yaaquu qabnuuf jecha ammaas nama itti roorroon itti jirtu rabbi kadhachuufi nama muslimaa ka zaalimni ajjeese harki zaalimaa isaa ajjeese abad dhiini namaa nafuu beek dhiini namaa dhiiguma ilma namaa ta'etu maa amantaa islaamaatii sin qabaatin dhiini ilmaan aadam nabiin alayhi salaatu wassalaam nama amantaa teenyan qabne jeelaa aadiidhaan nama taa'u jiru walin xuynu jennee osoo wajjiin taa'u jirruu isinirraa yoo kaatanii ka ajjeeftan taate shurufkaa jannataan agartanii quba qabaadhaa ya nabiin alayhi salaatu wassalaam shurufkaa jannataa hin agartanii je gaaf tokko hadiisa bukaarii mee dhiiga namaatiin si hima yaa dhiiga namaatiin dhima jiru gaaf tokko kayeeti qaallichi kuulicha kanarra osoo gaala tiisuu namni tokko deemaa dhufe aboo qanqalloo tiyyatanii midhaaniin hidhadhee deemuutu haanni na duraa citeeti matni bukaariitiin siimu jira beek hadiisa bukaarii gaala teetanarraa sakaallaa takka hiiki nakkanni jeen luuqaa kiyya kanaaniin afaan hidhadha gaalli hedduudha habbaan takka dila kana laalti waa kaateen deemtu irraa hiikeeti kuulichi kun kanneef abbaan gaalaa yogguu deemaa dhufe mee gaala kana maa sakaaluu dhabdee jeen gaala kana maa sakaaluu dhabdee jeen bar sakaallaa isii gurbaa tokkootiitu karakkate waan kadhateetiin akkasi kanneefii jeen dhawichuma dhaweetti ajjeese gurbaa kayeeti warri isaanii kaa ibaluun keenya akkami jire jaanii gaafatan fayya dhabee ni du'e niin owwaalee bari jeen akka bereedettiin owwaalee jeen dhugumaa jeen ee jeen ammoo qaallichi yogguu sakaraannitti jiru wanni itti dhaammate nama tokko kakaraa akkanatti ichi dabru jiru hooree eman tokko meena ol gori jeeniiti aboo an du'aafiin deema akka warri keenya nan eeyin sakaraatattiin jira ani ibaluu ilma ibaluuti hogguu wal gayii bakka hajjii dhayte na lallabiina himi jeen kayeeti yogguuchi dhaqe mee boobanii haashimeenyuu jira jee gaafate maa damiinni biyyaatti as hin bayin maal gurbaa tokko dhaamsana biraa qaba akkanatti niin du'e ibaluun na jeese sababaa sakaallaattiin du'e naa gandan na himi jeetiin akkasin na dhaammate jeen kaanii gurbaa ishorro ifatan aboo ati gurbaa keenya maa jeefte jaaniin ani na jeefne jeen takkaa kakuu shantam kakatu takkaa gaala dhibba lafa nuu kaa'uu jeen takkaa kakuu shantam namni shantam nuu kakatu namni shantam nuu kakatu bakka gaala dhibba bu'a namni shantam
qaallichigaa biyya keessaa fudhatama qaba ka'een nama oli qabee bar kakadhaa jeenas ba'a intalti takka wanni isiin jette ati yaa warra dhiinni itti galee ani hin kakadhu bakka kakuusan gaala habbaa lamaan isin kannaa mucaa kiyya kana bakka kakuu kana narraan fidinaa jetteen nuti gaaluma barbaannaa as kan ijaaniin iddeemi ijaaniin tokkommaas as beeti an mucaa kiyya bakka kakuu tanan dhaabu ifiifillee hin kakadhuuti gaala lamaan keessanoodhaa jee gaala 50 yogguunii fi lama fuudhame meeqaaf afur yogguu fuudhame 40 jaamire warri kakachuu deemu meeqa teere 48 ha namni lama gaala kannanii baaniimi namni 48 riira seenaniiti kakuurraa hafarsan ajjeeseen jiru gurbaan kun ja'anii wallahi nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kaje osoo amannin geeyni namni 48 san ijji kanatti irraa banattee libsattee ol kaatu takkalleen hin jirtu je dhumanii jarrisan dhiiga nama sanii rabbi baasee dhiini namaa akkaani fokkota ammas gaaf tokko gurbaa tokko qaallichi abbaan isaa nama tokko qale ni ajjees yogguu inni morma itti muru akkana qaluudhaaf akkana jii ollaalee nama ragaatti godhatu dhabee yaa rabbi namni nan itti maddu silaa waan jiru yaa ji'a kanana ibaluu kanaan najjeesee ragaa ta'e jeena sigalu jira dubbiin kiyya yaa ji'a kanana gandan da'imi jeen qaallichi kun jaartii gizeessan fuudhee jira gara dhiisee du'elaa gara dhiisee ka'ee mucaa umma sabbaan kiyya kun akkamiddu yaa ilma kiyya gadmo bee dhabamee meen bee hudhiis kunoo bakka akkasiisaniin kaqalame fuudhee meedhiis haya mucaan osuma ju'uu isa kana bira bulammaas xiqqaadha ummaa si bira buluurra dhiiruma bira bubbuluu wayya jee isuma kana bira bubbulu mucaan kun yogguu dardare akkuma akkana jaartii isaati wajjin ciise mucaan isa jechuma rafuu jiraabee mucaan kana dardarummaa ol garagale akkuma akkana wallaale qorqorroo bakka masmaarri ureha bakkattii tanaana duun jiinii itti fela akkana jee wallaaleeti qasqas jee qaallichi maa kana kofaltaa jetteen jaartiin far qaallichaan gaafattee ajjeese sani hogguun isa qaluu kiyya yaa ji'a kana ragaa ta'e je si jiinii kun akkamin ragaa ta'a tanaan dhaqobalchiisee barii je mucaan hin rafne ni dhagayaa beek mucaan asii galeetuma mancaa isaa kadhatee laa ummaa jee an dhiiga abbaa kiyyaa niin baasaa dhagee itti dhiisi jee galgalatti aanu mancaa wanni jala qabateetuma yogguu inni rafe ol kee haayi godhe achuma rafe bira ni waa deeme haanii ijaartii dhiyyite biitii dhiyyite maaltu akkanaan dhufe yennaan isuma gaafadhaa je'eemmee ijaartii tana nama abbaa kiyyaa jee mee jaarsa isii tana gaafadhaa jeen nama abbaa kiyyaa jee qabiitii hundinuu quban qabne kaaka wallaalan akkasitti intal mee eenyu ajjeese yennaan eeji akkana laaleeti akkana je mucaa sodaa takkaa malekka manuma isaa keessa taa'e osoo gadi hin bayin tanaafi dhiigni namaan dhokatu ummanni keenya hayyoonni keenya damiinootiin keenya eeqoo ofirraa eegaa jaan eeqoo jaaniin dhiigni hamaadha dhiigni fokkotaadha abbaan fed dhiiga namaa ajjeeseetum addunyuma tanarratti rabbiin irraa hafal rabbiin subhaanahu wa ta'ala hadiisa baraayii ilma azib riwaayaa ibnu maaja riwaayaa tirmizii lazawaalu dunyaa aysaru indallahi min qatli rajulin muslimin بغير حق أخرجه ابن ماجه وساه الشيخنا الألباني رحمه الله تعالى نبي ربي عليه الصلاة والسلام كيان الدنيا تنبموت ربي برتي رسب لادا نموت قديغا جنة قومن نجان نموت قديغا جنة قومن الدنيا تنبمو ربي برتي رسب لادا جان
mee hanga dhiigni namaa sadarkaa qabu laal. Rabbiin ayaa biroo keessatti waman qatala nafsan namni nafsee nama tokko ajjeese bighayri nafsin badiidhaan maletti fakkaannamaa qatala annaasa jamii'a akka nama hundaa'u addunyaarraa fixee laalamaa jaan. Ummata keenya ummata islaamaa mitiin gaafa wal taate arba galaafattee jaan. Namni osoo nama tuffachuus dhiisee namatti tola. Osoo bakkatti yoo namni tokko namni amantaa teenya hin qabne magaalaa tana keessa jiraata. Amantaa kiristaanaa namni muslimaa nama tokkichaa sana eeggachuudha agartee qaba. Nama tokko itti roorrisuun qabu. Amantaa islaamaa nu dhorka kan. Biyya ammaas bakkatti amantaa muslimaa hin jirre. Biyya gartee jarri kiristaanaa qofti jiran. Keessa yoo namni sabaan saba isaaniin ta'in jiraata. Fedhu Guraagee ta'a, fedhu Beenishaangul ta'a, fedhu gartee saba biroo ta'a, fedhu Somaalee ta'a, fedhu Oromoo ta'a, fedhu Araba ta'a. Namni san mirgisaa eegamuudha. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata Arabaati